Ijoro ryiza nshuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo kuva ku munsi w'ejo nibwo twazaga kuba tugenda tugaruka ku bitero hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero byazaga kuba bigenda bihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, aho bariho barwanira mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane bino bice bya Masisi. Ngira ngo Masisi mu misegi ishira hagiye haba urugamba rw'injyana muntu, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyariho kigerageza kuba cyagenda gishaka kwigarurira kano gace ka Masisi, cyane cyane mu gice cya Rubaya, kuko Rubaya ni kimwe mu gice gicukurwamo amabuye y'agaciro cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba impamvu ikomeye cyane yatumaga leta y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibanda kuri aka gace. Muri iri joro rero ngiye kuba ngenda ngaruka ku tundi duce, utu duce abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari babashije kuba bagenda batugarura batwirukanamo abawazarendo kuva ku munsi w'ejo. Ngira ngo twaje kuba tugenda tubigarukaho maginga yangaya. Utu duce wazarendo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na coalition, ingabo z'abarundi, abashashuro, bose bakaba bamaze kuba bagenda bigarura mu duce tugera muri tune birukanye inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Mvuye ahangaha ndaza kuba ngenda ngaruka ku makamyo y'ingabo z'u Burundi zamaze kuba zigenda zigera muri Minembwe, zikaba zahise zitangira kuba zigenda zideplaso cyangwa se baziha deployment. Zerekeje he, zigiye gukora iki? Byose nibyo ngiye kuba ngenda ngarukaho gatanu kuri gatanu. Abasirikare ba FDLR ndetse na Wazalendo bakomeje kuba bagenda bava muri parike ya Virunga, cyane cyane kubera ikibazo kirimo muri iri zuba. Ibintu nibyoroshye muri iyi parike, inzara ibamereye nabi cyane. Amakuru anatugeraho akaba avuga ko hari bamwe mu batangiye kwicwa n'inzara hano muri iyi parike. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho muri iri joro. Ngira ngo hamaze kuba hagenda hasoka amakuru yavugaga ko hari ingabo z'abafaransa zafatanyaga n'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF, nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bavugaga ko nibura abakomando 12 harimo n'ingabo z'u Rwanda bafatiwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero bimaze imisi biba hano muri Minembwe. Baba bariho bagenda baganira n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo aba bayobozi babashe kuba bagenda bari kurwa nk'uko bikomeje kuba bigenda bijya hanze. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi FARDC iri mu birometero 3 uvuye ku kibuga cy'indege cya Minembwe, nyuma yo gusubira cyangwa se gusubirana ibirindiro bitandukanye by'ingabo za M23 zari zabashije kuba zigenda zibambura. Ibi bikaba byabaye kuri uyu wa gatanu itariki ya 26. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri iyi mirwano ikomeye cyane, dore ko binavuga ko nibura FARDC na M23 baba bari kuba bagerageza kuba bagenda bigarura utu duce cyane cyane twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi raporo ikomeje kuba igenda ijya hanze ivuga yuko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje gukora amarorerwa mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Hakaba hari imwe mu mitungo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bakomeje kuba bagenda bamburwa. Ngira ngo nibwo twazaga kuba tugenda tugaruka ku bice byagendaga bifatirwamo bamwe mu bayobozi baha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bari bashoye ibyabo ku muhanda wa Sake ndetse bakaza kuba bagenda bamburwa ibyabo
ngira ngo twakunze kuba tugenda tubigarukaho, ndaze kuba ngenda mbigarukaho 5/5. nyaboneka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi kikaba cyamaze kuba kigenda kirega igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'uko ibihano bikomeje ndetse byo kuba bagenda babafatira ibihano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikaba yareze u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Yabareze iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5/5. General Ndima wahoze ayobora Kivu y'Amajyaruguru akaba yinjiye mu rubanza ruri kuregwamo baciwewe nk'umucamanza mukuru. Ngira ngo biraterwa n'iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5/5. Ndaza kuba ngaruka ku bihano ku Rwanda. Ese Amerika irashaka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa irimo kurwana ku mabuye y'agaciro? Ngira ngo hagiye hakunda kuba hagenda hasohoka bimwe mu byegeranyo ndetse namwe mu masezerano yagiye ahuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano yagendaga kubitwamo uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Amerika kizagenda kibonamo amabuye y'agaciro. Iyi ikaba ni imwe mu mpamvu ikomeye cyane rero abasesenguzi muri rusange n'abakurikirana hafi ibya politike yo muri aka karere bagenda bemeza yuko cyaba ari cyo kibazo gikomeye cyane nyamukuru gituma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zifatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, kuko Amerika ishinja igihugu cy'u Rwanda ko rwaba ruri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngabo. Ngira ngo nkwibutse ko mu minsi yashize Amerika yaje gufata umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, FDLR, umwe mu mitwe ihungabanya umutekano w'igihugu umunsi ku wundi, iwukura ku rutonde rw'imwe mu mitwe y'iterabwoba. Ari nabyo byaje gutuma abantu benshi bagenda baduta kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagaragara ko rubunyaboneka haba harimo dire y'aya mabuye y'agaciro, cyane cyane mu kibaya cya Rubaya gikorwamo amabuye amwe n'amwe nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Nyaboneka rero reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe, ubundi tuze tunonosora amakuru yacu. Nyirango kuva ku munsi w'ejo nibwo twaje kuba tugenda tugaruka ku mirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba yarabaye muri Masisi mu gace ka Rukweti. Uyu munsi Rukweti ikaba iraye mu maboko y'igisirikare cy'Abarundi. Ngira ngo nubwo hariho kubeshya hirya no hino babeshya amahanga bavuga ko agahenge kubahirijwe, ahubwo muri iki gihe cy'agahenge nibwo imirwano imeze nabi, yaba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba no ku ruhande rw'igisirikare cya M23 gifatanya na Red Tabara na Twirwaneho, ndetse dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunda no kushinja yuko Abafaransa n'ingabo z'u Rwanda baba bari inyuma y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Mu bitero byabaye hagana ku isaha y'isa 12 za mu gitondo, bikaba byemezwa ko nibura muri Rukweti intwaro za imbunda za AK47 zigera kuri 3, machine gun 2, imbunda ya roncha ndetse n'imbunda ya 12. Ngira ngo kuba ari kureba kuri thumbnail zacu muri umuraza kuba mugenda mubonaho iyi mbunda ya 12 zose zamaze kuba zigenda zamburwa aba barwanyi binyeshyamba z'umutwe wa M23 muri aka gace ka Rukweti. Aka gace ka Rukweti ni kamwe mu duce turi strategy cyane kubera ko mbere y'uko ugera mu gace ka Ndurumo na Rutegwa uba wabanje muri aka gace ka Rukweti, kuko Rukweti ni nka axe iri strategy cyane ku rugamba, kubera ko iyi axe ubashije kuba uyirimo nk'uko imboni yacu yagiye bitubwira, ugashingamo imbunda iremereye, zino mbunda z'imizinga zirasa kure, biroroshye kuba wafata kano gace ka Ndurumo ndetse na Rutegwa, kubera ko nuduce koherezamo amakompra biba byoroshye cyane, kandi nk'uko twagiye tubikesha imboni yacu korodeno ziroroshye cyane kandi ziranegeranye z'uko wabasha kuba wagenda urasa muri ibi bice bitakugoye cyane, kubera ko nta gace kari hejuru, utundi dusa naho tuba turi mu kibaya ari imirambi, kandi tukaba n'agace kagoye cyane ko umuntu wagafashe uturutse muri aka gace ka Ndorumo ndetse na Rutengwa kuba yakwataka kano gace biragoye cyane kuba wagenda ukuramo, kuba aka n'agace bivuga ko igisirikare cy'Abarundi FDNB cyahise gishingamo intwaro hejuru
ariyo iri gutuma bagenda bakotorora aka gace rero kakaba gahise kajyana ngira ngo tugaruka mu makuru yacu naje kuba ngenda narababwira ko ari uduce tune. Akandi gace ka kane rero kaje kuba kagenda kigarurirwa ni agace ka Hembe. Aka gace ka Hembe ko amakuru atugera akaba avuga ko nta mirwano ikomeye cyane, kubera ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nyuma yuko bari bamaze kuba bagenda batakaza utundi duce twaje kuba tugenda tugarukaho, aka gace ka Ruhembe bakaba bakaciyemo bariho bagenda, bakaba bahungiye mu duce twa Macungi, kubera ko hano muri Macungi bahafite defense nyuma yuko bari baje kuba bagenda bahambura igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bakaba baragiye bashinga defense ngari nayo inakomeye cyane, ari nayo yabaga reinforcement yajyaga kuri forcinga muri utu duce twose, bakaba ariho maginga yangaya barayi. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda byerekana yuko hano muri Masisi nyaboneka, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaje yuko zishaka kano gace, nyuma yuko FARDC nayo igaragaje yuko ishaka kano gace, biragoye yuko hano muri aka gace rwose amahoro yagenda ahaboneka. Mugiye ku rundi ruhande kandi ubona ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri kuba zagenda zisekiwa cyane cyane aka gace ka Masisi, kubera ko zivuga iti hano muri Masisi iyi Rubaya ni imwe mu turufu dukoresha cyane, kubera ko mu biganiro n'ikintu cyatuma bumvikana n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Masisi ugakubitiramo hano muri Rubaya ni hamwe mu hantu navuga ko habumbatiye ubutunzi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'isi muri rusange, kubera amabuye y'agaciro ngira ngo zakorota zikoreshwa mu gukora ibyuma bikomeye cyane, ndetse ni n'ama device tugenda dukoresha, byose bikaba bigenda biva muri ibi birombe. Ngira ngo muribuka yuko mu biganiro byabaye hano muri Swiss muri Montex byazaga kuba bigenda binibanda kuri iki kibaya hano, kubera yuko iki kibaya cya Rubaya ni kimwe yaba Repubulika na Demokarasi ya Kongo ishaka, ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za M23 zikaba ari kimwe mu gice gikoresha cyane cyane n'abafatanyabikorwa bazo, kugira ngo kubera ko hava amabuye menshi y'agaciro. Ni mu gihe kandi nubwo ibi bikomeje bikaba bihita bijyana nuko hano muri Minembwe muri teritwari ya Fizi hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane, nyuma y'inkomere nyinshi n'imirambo y'abasirikare b'abafaransa bafatanya n'inyeshyamba za M23 bakaba ngo barajyanywe ikaziba, nyuma abavanwa hano berekezwa ku kibuga cya Kavumu bajyanwa ahangaha za Goma, ndetse dore ko igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyo kitatinye no kuvuga ko bahise bambuka no mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane dore ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikunze gushinja igihugu cy'u Rwanda rwose ko cyaba kiri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bugenda bwerekana ko nta mpamvu n'imwe ihari yakabaye ituma bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bivuga ko ari abasirikare b'inyeshyamba za M23 bafashwe, harimo abakomanda 12 bafatiwe mu bice bya Minembwe, dore ko hano muri Minembwe hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane. Ngira ngo n'uyu munsi imirwano ikaba yari yamaze kubigenda yubura, cyane cyane reka mite nihuta n'ubundi hano ku kibuga cy'indege hano muri Minembwe ni muri birometero 3 uvuye ku kibuga cy'indege cya Minembwe, nyuma yo gusubira mu birindiro bitandukanye by'ingabo zabyo. M23 kuri uyu wa gatanu itariki ya 26 Kamena 2026 hamwe no kugerageza indege zabo zo mu kirere mu kibuga cy'indege n'igice cyo hagati cya Minembwe byashoboye kongera gufatwa mu masaha ari imbere cyane, kubera imirwano ikomeye cyane yaje kubigenda ibera muri aka gace. Bamwe mu baturage bakaba batangaza ko humvikanye guturika gukomeye cyane, kandi ibi bikaba byasize abaturage batari bakeya bakomeza kuba bagenda bahunga iyi mirwano, bitewe nuko abaturage bari bafite ubwoba bw'uko bashobora kuba bagenda batakariza ubuzima bwabo muri iyi mirwano yaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye ahangaha kandi reka mite nihuta cyane n'ubundi kandi
igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyareze igihugu cy'u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Babareze iki? Ngira ngo ibi ni ibirego bisanzwe cyane cyane ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barega igihugu cy'u Rwanda. Repubulika na Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ urega igihugu cy'u Rwanda ibyaha bikomeye, ivuga ko rumaze imyaka 30 rukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu yavuze ko iki kirego kigamije gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga ku byo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari ukurenga ku masezerano mpuzamahanga arimo ajyanye no gukumira no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura rikorerwa abagore ndetse no kurwanya iyicarubozo. Kinshasa ivuga ko mu gihe cy'imyaka 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagizweho ingaruka n'ubwicanyi, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvanwa mu byabo ku gahato ndetse n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa se ku gitsina. Muri iki kirego ivuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ingabo z'u Rwanda RPA cyangwa se RDF hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe, iyobowe cyangwa igenzurwa n'igihugu cy'u Rwanda zakoze ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikavuga ko ibyo bikorwa byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi yo mu burasirazuba bw'iki gihugu, bigateza impfu nyinshi, kwimurwa kw'abaturage benshi ndetse n'imibabaro ikomeye cyane. Iki gihugu kandi kivuga ko ibyo birego bikomeza kugaragaza mu gihe cy'intambara mbere n'iya kabiri ya Kongo ndetse no mu zindi ntambara zakurikiyeho. Kivuga ko igihugu cy'u Rwanda rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe irimo FDLR, RCD, CNP ndetse na M23. Kongo kandi yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gutegeka u Rwanda guhagarika ibyo ivuga ko ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere ko bitazasubira ndetse no gutanga indishyi ku gihugu no ku bantu ivuga ko bahohotewe. Minisiteri y'itangazamakuru mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yavuze ko gutanga ikirego ari ukugaragaza ko iki gihugu kiyemeje gukemura amakimbirane mu mahoro no gukoresha inzira z'amategeko mpuzamahanga. Yagize ati Repubulika na Demokarasi ya Kongo yizeye byimazeyo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi ikomeje guharanira ko amategeko aruta gukoresha imbaraga kugira ngo ubutabera bugerweho ku bahohotewe. Iki ni ikirego kije mu gihe umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje kuba mubi kubera makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibikorwa bya M23 aho DRC ikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda kuyishyigikira mu gihe Kigali ibihakana. U Rwanda ahubwo rushinja Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje imikoranire n'imitwe y'abajenosideri FDLR ndetse n'impande zombi zihuriyeho mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano no gukuraho ubutegetsi bwarwo, nk'uko perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yagiye abyigamba ndetse mu minsi yagiye itambuka, dore ko yigize no gutangaza ko azarasa i Kigali perezida w'u Rwanda Paul Kagame akarara mu mashyamba no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo bikomeje kuba bigenda bijya hanze cyane cyane nyuma yuko ibi bikomeje kuba bigenda bitangazwa. Nyamuneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikanda, ubundi tujye tubana 5 kuri 5.